Presiden juga New Trap Integrated Territorial Organization ubak don bokdhar oleh tu mendagasngi pakaseng kal ai keting tho sha Minister Sport jongka sarkar jela ubak bantai dol lengdo bandawa badi ban wengno yakin ket kam ke badi ki bar jela ke sports association ki bape bape ar ke badan hapo ka jela ulang baula dawa yakini namar ba kadi keting bat jongki bar jela yaki kam sports kawana sibun keting do nuto yaki samna try jela Hagi juko nak lain kasang ru ulang bol ai kiting tho show minister bandawa baki politician kamtam ki MLA ki ha sarkar bakem de setiap ban yakini ni ki kam ki bede ki sport association even aila de ki bri ki batbet ane ki banang bha hagi ni ki jat jingela kai yakani ulia thu akaje kana bekla patai khobor hasil press club menta kasngi ka arpnotrik unai wek arajar arhuai Ngi hi ba nei ba bantai dorling do ban pha weng no ya kitu ki MLA ki badan bentah ka sport asan kum ki presiden nang jar ketang gi MLA ki babat kam sport politician ki de ki affiliate Asian Olympic no kita ki MLA te ki de uba lambor mangyang ubat ya ka Meghalaya Gymnastic Association. Ba sanbor ubat ya ka Meghalaya Volleyball Association ka kong emperin ka bat artli ka kawai ka dai ka Meghalaya Athletic Association MMA bat kawai bat ya ka State Hockey Association. Ba nang ni pat kong mat siudor ki baros para kini ka PB Warjeri ka bat sekretari au Mr. PB Warjeri bat sekretari kong mat siudor bat ya ka Archery Association of Meghalaya. Te u Andrew Simon ubadai u commissioner jongka assembly ru ubat ya ka Meghalaya Table Tennis Association. Padang ni wat u RG ru ubat ya ka table tennis. Kau Andrew Meghalaya Tennis ubat Andrew Simon, table tennis ubat u pa RG lengdo. Bat i secretary kumuni u Chaudhry ru ubat. Te buan nang ni kumudi malik nong kini ke ba penduk mensiam sikat ai yakini ki kena ki balik ya simbenta hagano kono komba kini la de ban pengclear no ban rectify no kat kum kini ka source information bangiyo new cliff dunai ulak klat dan re hadu menta kadang pausa kene ke kerteng kane kam dei ka officially henry ngesu yo link ba ki source of information jungi tingi dawa kan no sport minister de ban sim action wood khenang baka jelahi jongi kan wanra sisa ban ngin lat sisa ni kita ki jing di drugs ki jing di kiat ban promote non bagi kena bakin la ban wanra ya kita ma pa fer hang ni hapo ga jelahi jongi sene sport sulong club ban pensngo skipat ba mangila dap submit ki kene ka dorkas si ba bantai dor lingdo ibdai sport minister hagani ka kapang ka jingadawa ke jongi kade ban object ka objection ban presentation ban bat post daki barjala lani kita ki non tribals hapo ka Meghalaya State Sport Olympic Association ka jingdon jengkini ki pemde ki try muluk kala long ka ba pendu mensien ki pat new trap bat yaki pat achek ro kumjo hagani ka dorkas ka bangi summit si sport minister ka de halor bangi lai ling ba glat thai kubor ba ke isu klami sikmat ban kren pandawa ba ki de ban long betanggi try mulok ki badi ki khasi jantia bat garo ki de ban don benta hapo ka Meghalaya State Olympic Association tengiru ni lawan sakmat bangin dawa empat mendai tang ke cricket hendrai porok hat ki association ki badi jong ka sport hakani ka dorkas ngila pen iru kadak pum kanuksa pa menakan ni dangshan ui presiden jong hito nong po sakil ila wanra ya ka takmar nong lala kata ka bronze medal kanam ko burom watla kamdei kan kabla itu dekan national olympic hapo ka sport discipline ndre ngila wanra ya kata kanam syake jela deng ba jongka deng ba presiden jong hito ta hakani ka dorkas ngila iba kini ki ocean ki bubun ki bela abat de ki batrai kam sarkar nan de kita ki government official kum ka archery athletic boxing badminton shooting table tennis football karate wushu kabalong konflik bat interest government duty lada kinong trai sarkar kin bat dual post lane kin bat ye kini kam bat ka sensar kum ki administrator post
tegam ke alam kumbale siliang kan kin jet pitang tang ki bro lejong kin jet shu yaki bro jungi but ka bawai ka babungi phela bala kata hostnem nadu ba ubat uni Chiranjeev Chaudhary sekretari jong ka table tennis kumu di Malik jong judo Manoj Singh sekretari jong taekwondo Dilip Gurung sekretari volleyball Asian kini kidai non tribal sudah te kani kelak penduk mensiam sikat yangi ki kon samla jong ka bri nyok trap but they halor kani kanong rim ni kerpat ji ex officio president iba dei sport minister ba they ban step aside no yakini ki non tribal ba ai ba ka kano ka kam ki balala himangi ki khasing in tre himangi in bat himangi khnang bangin wan la ban wan ra yaki medal ki ba pher